Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza kuze mu dukotya ku muyoboro YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Reka twizere ko mumeze neza cyane, rero tugoye ikaze ku makuru agezweho akuru cy'umugoroba ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi na 2026. Mu studio muri kumwe na Fisto da Silva. Amakuru yacu agiye kwibanda akuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kuba twabagezaho inkuru y'inca mugongo y'umugabo wararaga mu igorofa ituzuye waje gusangwa yapfuye. Uraza kuba bamenya byinshi bigiye bitandukanye, uze kumenya nicyo umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Chief Inspector of Police Werace Gahonzire yatangaje kuri uru rupfu rw'uyu musore rwakomeje gushingura abatari bake cyane. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabwira ko mu karere ka Nyanza umugabo bivugwa ko yakubiswe n'umushumba bimuviramo gupfa. Muri aya makuru uraza kumenya intandaro y'amakimbirane y'aba bombi, ndetse uze no kumenya icyo ubuyobozi buvuga ndetse n'icyo abaturage bavuga kuri runo rugomo rwakorewe uno mugabo wakubiswe n'umushumba biza kumuviramo urupfu. Tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda kandi umugore wari uri mu nzu n'umugabo we yasanzwe mu buriri yapfuye. Yazize iki? Ubuyobozi buravuga iki? Uyu myirondoro y'uyu mugore ni iyihe? Uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. No mpamvu icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo, uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho amakuru y'abanyeshuri bafunzwe bakekwa gusambanya abanyeshuri bagenzi babo, harimo n'abatujuje rero imyaka y'ubukure. Muri aya makuru uraza kumenya icyo ubuyobozi buvuga ndetse n'icyo abano banyeshuri n'ikigo banyeshuri bigagaho. Rero uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo, uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kujya ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC 23 na twigwaneho bikomeje kwagura ibirindiro cyangwa se amatwara biyobora. Muri aya makuru turaza kukugezaho utundi duce dushyashya M23 na twigwaneho birimo biragenzura ubu tuvugana. Uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye, ndetse uze no kumenya icyo rero ubuyobozi bwa Kinshasa buvuga. Uraza kuba byose wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozi, uze kumenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twajya mu makuru agendanye n'ubuzima. Amakuru agendanye n'ubuzima nuko icyorezo cya Ebola gikomeje kitanzitse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero abantu bakomeje gupfa bazira kino cyorezo cya Ebola ukomeje kuzamuka, nk'uko rero imibare itugeraho ibivuga kano kanya. Abagera ku 1,405 bamaze guhitanwa na kino cyorezo cya Ebola, ubwo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kuba twabagezaho icyo rero Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga. Turaza kubagezaho imibare ya nyayo y'abamaze kwandura kino cyorezo, abamaze gukira n'abamaze guhitanwa na kino cyorezo. Byose urabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Niyo mpamvu ngushishikariza gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo, uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza no kuba twakugezaho raporo ya OMS kugira ngo atumenye icyo OMS ivuga kuri aya makuru ya Ebola ikomeje kuba yakica abatari bakeya mu gihugu rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho amakuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aya makuru turaza kuba twabagezaho icyo rero Donald Trump avuga ku cyo ambasaderi wa Amerika rero yatangaje, avuga ko rero hahagaritswe ibitero byagaga kuri Iran kugira ngo bahe umwanya ibiganiro cyangwa se diplomasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki yahisemo guhagarika ibisasu yarasaga
kuri Iran ni iyihe mpamvu ese koko ni diplomasi uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Ikindi wamenya nuko turaza kuba twabagezaho icyo rero leta ya Tehran yo ivuga cyangwa se igihugu cya Iran icyo kibivuga kuri aka gahenge rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahaye Iran. Dore ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanze agahenge nyuma yo kumara iminsi 13 barasa ubudahagarara ku gihugu cya Iran, ndetse na Iran nayo ikaba yarasaga mu bihugu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteyo ibirindiro bya gisirikare harimo rero Kuwait, kazamo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye Iran yagendaga irasa. Rero amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru. Mbere yuko tuyabageza mu buryo burambuye, reka mbanze mfate umwanya mbasabe niba ari bwo bwa mbere udukurikiye ndagira ngo ubwiye ko iyi YouTube channel yitwa Amakuru Now TV ari YouTube channel ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ikugezaho amakuru agezwa yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kandi tukabagezaho ku gihe. Rero niba ukunda kumenya uko isi yaramutse nuko giriwe, icyo ngusaba ni gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Nyaboneka mukore subscribe muri benshi kugira ngo turebe ko twazamura umubare w'abantu badukurikira kuri uno muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Ikindi rero nabasaba kiroroshye cyane ni ugukanda like, ugakanda share na comment, gusa nukanda subscribe ujye unareba ko washyize ku nzogera kugira ngo igihe cyose adushyizeho video ujye uhita uba uwa mbere mu kuhita uzibona. Ikindi nagusaba nyaboneka mukande subscribe muri benshi, kandi subscribe muri benshi kugira ibintu birusheho kugenda neza cyane. Mukande subscribe muri benshi kabisa. Hanyuma ikindi ni ugukomeza gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Mukomeze munarebe n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Amakuru yacu atambuka mu masaha ya mu gitondo no mu masaha yo mugoroba kugira ngo umenye uko isi yaramutse nuko igiye kwirirwa. Muri amakuru tuba turi kumwe n'ivuriro ryitwa Isaro Medical Clinic, bakaba bakorera mu karere ka Nyanza hafi na stade y'akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Batanga serivisi zigiye zitandukanye harimo ubuvuzi bw'amenyo, gusuzuma no kuvura indwara, ndetse bagaguha serivisi zigendanye n'ubugororangingo cyangwa se physiotherapy. Rero ukeneye ibindi bisobanuro birambuye ushaka kuba wahamagara kuri 0785620129. Reka amakuru yacu rero tuyatangira mu buryo burambuye, tuyatangiriye mu gisata cy'ubuzima, ubwo tugiye guhera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tumenye ngo rero icyorezo cya Ebola gihagaze gute magingaya uri kunyumvirayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero icyorezo cya Ebola gikomeje gusya kitanzitse. Kuri ubu tuvugana abantu basaga 1405 bamaze guhitanwa na kino cyorezo cya Ebola. Icyorezo cya Ebola gikomeje guteza impungenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imibare mishya yerekana ko umubare w'abamaze kwandura n'abahitanwa na kino cyorezo cya Ebola ukomeje kwiyongera. Kugeza ku itariki 25 Nyakanga 2026 abantu bari bamaze kwandura Ebola bageze ku 3200, mu gihe 1,405 bamaze guhitanwa nacyo. Abagera kuri 773 nibo bari gukurikiranwa mu mavuriro atandukanye, abandi bakaba bari mu kato, mu gihe rero abasaga 571 bamaze gukira kino cyorezo cya Ebola. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola byakajije umurego, ndetse bikomeza kugera ku baturage batari bakeya. Kuri ubu rero mu ntara za Ituri, Horere, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Tombe, aha akaba ariho hari kugaragara ubwandu cyane. Intara ya Ituri niyo ikomeje kwibasirwa kurusha izindi, bituma hashyirwaho amatsinda menshi y'abashinzwe gukurikirana abanduye, kongera ubushobozi bwa laboratoire no gutegura amavuriro yihariye yakira abarwayi ba Ebola. Mu rwego rwo gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya Ebola, inzego z'ubuzima zikomeje gushakisha abafite ibimenyetso, gupima abakekwaho ubwandu, gukurikirana abahuye n'abarwayi, ndetse no gutanga ubuvuzi ku bamaze kwandura kino cyorezo cya Ebola. Hanashyizwe imbaraga mu bukangurambaga bugamije kwigisha abaturage uburyo bwo kwirinda Ebola,
kugenzura ingendo z'abinjira n'abasohoka mu bice byibasiwe no kugeza ibikoresho by'ubuvuzi ku bakozi bo kwa muganga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko kugeza hagati muri Nyakanga intara ya Ituri yari ifite 90% by'abanduye indwara ya Ebola bose, cyane cyane mu duce twa Bunia, Mugobo n'izindi n'agace kitwa Nizi ndetse na Nyankunde. Hanyuma iyi ndwara iterwa na virusi yo mu bwoko bwa Budugu, imwe mu bwoko bwa virusi ya Ebola ikunze guteza ibyorezo bikomeye. Iki cyorezo cyatangajwe bwa mbere ku itariki 15 Gicurasi 2026 kikaba ari icya 17 kibaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva Ebola yavumburwa mu 1976. Ku itariki 17 Gicurasi 2026 OMS yatangaje ko iki cyorezo ari ikibazo cy'ubuzima rusange gikeneye ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo agikumirwe hakiri kare. Nubwo ibikorwa byo kurwanya Ebola bikomeje haracyari imbogamizi zirimo umutekano muke mu bice bimwe na bimwe, abaturage bahunga ingo zabo ndetse n'abatinya kujya kwa muganga bikagira uruhare mu gukomeza gukwirakwiza buno bwandu. Kugeza ubu ngubu kandi nta rukingo cyangwa umuti wemewe by'umwihariko bivura Ebola yo mu bwoko bwa Budugu. Hanyuma icyakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangijwe igeragezwa ry'imiti ririmo MBP 134 na Ridenazivire, aho abashakashatsi bizeye ko ishobora kugabanya ubukana bw'indwara no kugabanya umubare w'abahitanwa na kino cyorezo cya Ebola. Tuvuye mu nkuru zigendanye n'ubuzima, reka tuhite tuza mu nkuru zo mu Rwanda. Inkuru zo mu Rwanda, reka tuhere kuri no nkuru y'umuyede baje kureba basanga yitabye Imana aho yabaga. Umugabo wararaga mu igorofa itaruzura yapfuye bitunguranye. Kigali mu Gigwana cye Alex imyaka 49 y'amavuko usanzwe akora akazi k'ubuyede yasanzwe mu nzu ituze yitabye Imana cyekwa ko yahanutse ku igorofa itaruzura, hanyuma agera hasi yapfuye. Byabaye mu masaha ya saa 11 za mu gitondo cyo ku itariki 27 Nyakanga 2026 bibera mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu karere ka Kicukiro. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali mwita Chief Inspector of Police CIP Werasi Gahonzira yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu mugabo bagenzi be baje kumureba ngo bajye ku kazi k'ubuyede, kuko niko rero kumusanga kuri no nyubako itari yuzura yitabye Imana. CIP Gahonzira avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzumwa ndetse ko hari igikorwa cy'iperereza ngo hamenyekane nyirizina icyateye urupfu rw'uyu mugabo. Hanyuma rero reka amakuru yacu tuyakomereze kuri no nkuru. Inkuru rwose, inkuru y'abanyeshuri batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya bagenzi babo harimo n'abatujuje imyaka. Nyanza, abanyeshuri barimo abiga mu mashuri yisumbuye bafunzwe bakekwaho gusambanya bagenzi babo, bikekwa ko babasambanyije ubwo bari mu birori bya Bidi. Hashize icyumweru abanyeshuri bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza bafunzwe bakekwaho gusambanya bagenzi babo, ndetse mu basambanyijwe bikekwa ko harimo n'abataruzuza imyaka. Umuseke amakuru wamenye nuko mu rugo rw'umugore unafite umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye, uriya mukobwa yagize isabukuru y'amavuko atumira bagenzi be baranywa. Rero mu nzoga banyweye harimo izitwa ibyuma, baje gusinda birangira banasambanye. Bamwe mu babyeyi baje kumenya amakuru ko abana babo basambanyirijwe muri biriya birori bari batumiwemo, bikekwa ko no mu basambanyijwe harimo abatujije imyaka y'ubukure. Maze bari ababyeyi batanga amakuru mu nzego z'ubuyobozi, hatangira gukorwa iperereza. Wahaye amakuru ikinyamakuru Umuseke yavuze ko mu gukora iperereza habanje gutabwa muri yombi uriya mugore n'umukobwa we bateguye ibirori, ndetse hanagenda hafungwa abandi barimo abanyeshuri harimo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Nta mubare nyirizina Umuseke wamenye w'abanyeshuri bafunzwe. Cyakora uwatanze amakuru avuga ko barenze 3 kandi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Zimwe mu nzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo ntago zigeze zigira icyo zivuga kuri iyi nkuru.
tuvuye kuri iriya nkuru reka tuwite dukomeza no kuri iyi nkuru. Twikomereze kuri iriya nkuru, kuri no nkuru nako. None turacyari mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza umugabo biravugwa ko yakubiswe n'umushumba bimuviramo gupfa. Hanyuma rero umugabo wishyuzaga umusore ukora akazi ko kuragira inka umushumba byarangiye aho kumwishyura amafaranga ye ahubwo amukubise bimuviramo urupfu. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma mu kagari ka Runga mu mudugudu wa Ndago. Ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Rusange bwakiriye uwitwa Kabwera w'imyaka 37 azanwe n'umumotari, aho rero byarangiye yitabye Imana. Nyakwigendera yaherekejwe kwa muganga na sebuja buriya mushumba ukekwaho kumukubita, ni nawe wavuze ko yakubiswe n'umushumba w'amatungo ye ufite imyaka 20. Yavuze ko uriya mugabo yishyuzaga amafaranga 1500 umushumba we, hanyuma birangira bagiranye amakimbirane. Umushumba aramukubita paka ashizemo umwuka. Mu gihe rero nyakwigendera yarimo yishyuza uriya mushumba yamukubise inkoni yo mu mutwe, ajyanwa kwa muganga. Ubwo yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima umutwe wabyimbye. Mu gihe bahamagaraga imbangukiragutabara ngo yoherezwe ku bitaro bya Nyanza nibwo yahise ashiramo umwuka. Imbangukiragutabara ihagera yamaze kwitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko polisi yamenye amakuru ko abaturage babiri bajyanye urugomo hagati yabo. Polisi ikimenya aya makuru yahise ijyayo. Polisi yibukije abaturage kwirinda ibikorwa by'urugomo kuko bitemewe, bityo niba hari ikibazo gihari bakegera inzego zitandukanye zirimo polisi n'izibanze n'izindi zigabafasha gukemura ayo makimbirane. Yavuze ko ukora nka biriya polisi izajya imufata kamushyikiriza ubugenzacyaha. Polisi yihanganishije umuryango wa nyakwigendera kuko ari imbaraga igihugu gitakaje. Hanyuma rero tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite tujya kuri ino nkuru yindi. Twihute cyane tuhite tujya kuri ino nkuru yindi. Ni inkuru yindi. None turacyari mu makuru avugwa mu Rwanda. Amakuru avugwa mu Rwanda. Umugore wari uri mu nzu n'umugabo we yasanzwe mu buriri yapfuye. Muhangare Lerabo Francine y'imyaka 40 y'amavuko yapfiriye mu nzu yarimo n'umugabo we, wavuze ko yumvise atangiye kurukagira ngo ni isindwe cyangwa se ni inzoga ziri kumugaruka. Aramuhonga. Urupfu rw'uyu mubyeyi Lerabo Francine rwabereye mu mudugudu wa Gitaba akagari ka Mbuga umurenge wa Nyabinoni. Bamwe mu baturage babwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu Lerabo Francine bamusanze mu kabari arimo gusangira inzoga n'abandi bantu, bagakeka ko ari zo ntandaro z'urupfu rwe. Rero cyakora umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable avuga ko nta kimenyetso cyerekana ko inzoga uyu mugore yanyoye arizo zabaye intandaro y'urupfu rwe, kubera ko yazisangiraga n'umugabo we kandi umugabo we akaba nta kibazo yagize. Ndayisaba avuga ko Lerabo Francine yakomeje kuruka mu cyumba yarimo wenyine kugeza ashizemo umwuka. Ndayisaba yabwiye Umuseke ko umugabo yakomeje gutekereza ko umugore yakomeje gutegereza ko umugore we abyuka araheba, agiye kureba asanga yarangije gupfa, atabaza abaturanyi ndetse n'ubuyobozi. Ubwo rero ibi byabaga rero gitifu w'umurenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable yatubwiye ko amaze kubimenyesha inzego z'ubugenzacyaha na polisi, bakaba bategereje ikizava mu iperereza. Umurambo wa nyakwigendera we wajyanwe mu bitaro bya Nyabikenke ari gukorerwa isuzumwa kugira ngo hamenyekane neza icyateye runo rupfu rw'uyu mubyeyi. Amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza hanze y'u Rwanda. Rero tugiye kuyahera ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 na twirwaneho bikomeje kwagura ibirindiro. Intambara imaze imyaka 4 n'igice mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindura isura. Ihuriro rya AFC M23 na MRDP twirwaneho bikomeje kwagura ibirindiro mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Raporo ya Critical Threat ikusanye ikanasesengura amakuru y'umutekano mu bihugu bitandukanye igaragaza ko kugeza ku itariki 24 Nyakanga 2026 AFC M23 yakomeje urugamba muri teritwari ya Masisi wa Ikare ndetse no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Mu cyumweru gishize ihuriro ryavuze ko ryatoje kandi ryinjiza mu ngabo zawo abarwanyi bashya barenga 9318 biyongera ku bandi barenga 30,000 byari risanganwe nk'uko byemejwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 General Major Sultan Makenga yamenyesheje aba barwanyi batorezwaga mu kigo cya gisirikare cya Tsunzu muri Kivu y'Amajyaruguru ko bagenzi babo binjiye muri ihuriro mu mwaka ushize bagize uruhare rukomeye mu gufata ibice byo muri misozi miremire. General Major Makenga haye aba barwanyi ubutumwa bwo kujya gufasha bagenzi babo kubohora n'ibindi bice kugira ngo bakure igihugu mu maboko y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ashinja imiyoborere mibi. Hari tariki 20 Nyakanga General Makenga agira ati twitangire bene wacu, twitangire igihugu cyacu, twitangira umuryango n'imikorere. Rero nimukora ibyo bizabahesha ishema kuko muzaba mubohoye igihugu cyanyu, mubohoye abavandimwe banyu, mubohoye abanyekongo no muri rusange. Mu cyumweru gishize ibiro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagabye ibitero bigamije kwisubiza ibice byo mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo birimo Minembwe na Point Zero, ariko risubizwa inyuma na MRDP twirwaneho. Rero rikaba ikorana na AFC M23. Tariki 25 Nyakanga 2026 umuvugizi wa twirwaneho Colas Kamasa Ndakize Welcome yatangaje ko abarwanyi babo bafashe centre yitwa Kipupu muri segiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Mu butumwa bw'amashusho Colonel Kamasa yagize ati aha turi muri Gipupu kuri centre, mbese niyo centre ya Gipupu. Ku itariki 26 Nyakanga Colonel Fidel Rugabo uri mu baofisiye bakuru batwirwanaho nawe yagaragaye ari muri Gipupu ateguza ko vuba segiteri ya Itombwe iza gufatwa yose. Rero imirwano kandi yahanganishije AFC M23 n'imitwe ya Wazalendo muri Masisi na Waikare mu gihe impande zombi zageragezaga kugenzura inzira z'ingenzi zihuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo ishyigikiwe n'ingabo za leta ya Kongo imaze igihe kinini igerageza kwambura AFC M23 ibice yafashe muri Masisi na Waikare, ariko inshuro nyinshi yasubizwaga inyuma, rimwe na rimwe ikanatakaza n'ibindi yagenzuraga. Amakuru yacu tugiye kuba twasoreza ku makuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niki rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje, noneho Iran yo yavuze iki ugiye kuba wabimenyera muri aya makuru. Ambasaderi wa Amerika avuga ko Trump yahagaritse ibitero kuri Iran kugira ngo haboneke umwanya wo kuganira. Ambasaderi wa Amerika muri ONU avuga ko Perezida Donald Trump yahagaritse ibitero kuri Iran mu ijoro ryo kuwa kabiri yikurikiranya kugira ngo ahe diplomasi umwanya. Avugira kuri televiziyo ya Fox News yo muri Amerika ku cyumweru, Ambasaderi Mike Waltz yavuze ko Perezida arimo guha ibiganiro umwanya runaka, arimo kubiha umwanya muto. Ku cyumweru umuvugizi w'ingabo za Iran yavuze ko kubw'iyo mpamvu Tehran yahagaritse ibitero byo kwihorera yagabaga mu karere. Uko guhagarika imirwano gukurikiye ibyumweru hafi 2 byari bishije Amerika igaba ibitero bya buri munsi kuri Iran ndetse nayo ikihorera. Urebye ibi bikaba byari byatumye agahenge gashyizweho umukono muri Kamena ku itariki 6 rero katubahirizwa. Tariki 6 Kamena 2026. Abajijwe niba ubu Trump yafashe icyemezo cyo kudatuma
ibintu bifata indi ntera. Waltz yabwiye televiziyo yitwa NBC nayo yo muri Amerika ati sinagera kure nkaho habe nabusa, perezida agumanye amahitamo ye yose ku meza. Rero Waltz yanahakanye amakuru yo mu kinyamakuru cya The New York Times avuga ko abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baburiye ko kwagura imirwano bishobora gushegesha mu buryo buteje ibyago ububiko bwagabanutse bw'ibisasu n'intwaro z'ubwirinzi bwo mu kirere. Aho mu magambo yagize ati ingabo za Amerika zifitiye ikintu cyose zikeneye mu gukora iki gikorwa. Bavuga icya gisirikare kandi kagikora neza uko bikwiye. Kugeza ku mugoroba no ku cyumweru Trump yari ataravuga ku mugaragaro kuri izi ntambwe, cyari ko mbere yaho yatangaje ko kuri konte yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social amafoto yakozwe na mudasobwa agaragaza indege za gisirikare za Amerika zirimo kumisha ibisasu ku mato ya Iran no ku kirwa cya Kene cyo muri Iran. Hagati aho ngaho kuwa gatanu no kuwa gatandatu Iran na Oman byagiranye ibiganiro byinshi. Iran byo mu rwego rwa tekinike byo kwiga ku micungire y'umuhora wa Hormuz nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran bamwita Ismail Bagheri. Amakimbirane yo kugenzurwa y'uwo muhora yongeye kuba intandaro y'ubushyamirane hagati ya Amerika na Iran muri uku kwezi, ndetse ukomeje kuba imbogamizi ikomeye mu kuba intambara yarangira burundu. Muri Kamena ku itariki 6/26 uyu mwaka Iran na Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane cyangwa se Memorandum of Understanding mu Cyongereza yo guhagarika ibikorwa bya gisirikare no kongera gufungura umuhora wa Hormuz hamwe no kugera ku masezerano yo kurangiza intambara mu minsi 60 yari kwita ikurikiraho. Gusa ibyo ntago byigeze byubahirizwa ahubwo barongeye bararasa. Amakuru yacu nahangaha tuyasoreje. Indi sango y'amakuru ni masaha ari imbere hagatanga mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushya kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Ngiye muri tizo mwe muri kumwe na Fiston Silva tuze guhura amasaha ari imbere. Mbibutsa ko amakuru yacu atambuka mu masaha ya mu gitondo no mu masaha ya nimugoroba, ukamenya uko isi yaramutse nuko igiye kwirirwa. Ikindi rero niba ari bwo bwa mbere dukurikirana gusaba gukora subscribe kuri no YouTube channel witwa Amakuru Now TV, ugakanda subscribe ugashyira no kunzogera, ugakanda like na share na comment, ugakomeza ukanakurikirana n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Hagatanga mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku no muyoboro wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Hanyuma ikindi ni ugukanda like na share na comment, cyane mukore subscribe muri benshi. Imana ikomeze batiza ubuzima n'amafaranga tuze guhura amasaha ari imbere. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.